Kasta ti Biag! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Agbalin ka anasaya at iti karubam, tapno mayat ti pakasarsaritaam. Tampok ditoy programa tayo, Kasta ti Biag! Mangmangag mo day jay nga uni ti motor. Ay na, apay, tulong nga kaya. Mangmangag ko Kano uray teng nga tirabi Pagunyan da day ta ang motor. Amom no apay. Tapay, Tapno ipasikat da, abaro day ta motor da. akin kuko aya. Da ister Kunang nadyak amo hulugan day ta motor da. Nangalaan da ngay iti hulugan. Patyanak manang, saan da mabayadan day ta? Makabulan laeng guyudan da. Kasmet akadagiti daddo mga amok akalugaran tayo. Amaguyot ti motor da. Pangalaan da ngay mo't iti panghulog da. Awan mo't trabaho da nga agasawa. Kunablan asino da. Naglalastog da. Nay, awan mo't mangagkaon. Ipasikat da laeng nga roday ta motor da. Hulogad to mo't laeng. Nay, anyat urasan nilya. Agalas 12 apay aya. Ay inakaglutaw. Pangal daw magaya man. Manang. At dabawang mo dita. Pabuludan nakman pay laeng. Panggisak lang ije karne asidaan may. Ayun mabit lang tainak mangala. Nayunam mo ten iti sibuyas Sibuyas pay. Pati paminta kenso ka. Na! Ay nalakay, nakalibri akmanen iti Ricardo. Kompleto da ito'y. Adda ka bawang, sibuyas. Ay di ka lamabain. Day talag daw dawat ti paglaingam. Sika talaga ti kontrabida iti biag ko. Dawat ka dagiti karuba. Ang ampir-pirjem met ida iti liklikudan da. Ay saan nakakasta? Anyasan? Sino man na nakaruba, tinapan mo inis istorya, Simrak ka din ni Junior, iti trabaho na. Katitay pa apay di mo nanggag di motor. Ay, nadisturbo man nga rudan adag iti kaaruba. At dantumanan agreklamo. Bayam dagita arumaniklamo. Maumadan tulat ta ka day. Ay, kita ninalya. Lumabas lang dito balay kasta launay ti panagtalyaw na. Anyaman nga tanti sisiiman na. Panagkunam agsisim? Ay, kastamot day tao. Aday talag sisim ti aramidan na. Kumarister! Ay ayaban na ka. Ay, anyaman nga tan ayati bagan. Inkasangwan ata mga nuaddan tumanan maibagana no di mo sangwan. Sapay nakita na kan. Ay, kumarinilya. Anya nga iti madamag. Mare. Amom ka din ni Manang pasita. Apay aya. Malagip mo, idi piyesta tinatay. Ay di napalabas atawan. Wano, kadagito'y laeng. Kadagito'y laeng. Binulod na dya igad, may. Aging gaita, saan na pa'y laeng isubsublay si ka? Day, nalipatan na siguro Anya nalipatan na. Ti kunam, tinagikwanan Ay, kating kaalaan di talaeng matibalay da. Mabainak. Namumot kanyakon, managbabainak no kakastabang banag. Kasta namod nga main. Nausum nga agbulawd, ngam di namot amot agisublay. Ay, nakabawan na siguro nga isublay, tay binulod na. Mare. Ada ka di kwartam dita. Bumulod akman pa'y laang. Uray 5 gasot laang. Emergency. Kasapulak unay. Ay, lakay. Ay, adan igatang ta iti panglauya. Nangalam iti kwarta nga ipagpakitam. Sinigir ko di ka aruba nakautang kanyak. Ada nakautang kan ka? Kawan. 500 dya inutang na kanyak. Mautangan da ka ayamay. Kit no permiti imot mau.
Takad gumatang ang tanay, mabisita Ay, ko, ay, ay, kumaitan. di nakguyodan Ingkakat paandaran, nandiyan motor mo. Pinautangan ni Nilya. Wala, tapnaawan makunkunahan na. Nasingpet day jay no adda kasapulan na. Agam no naala ng tikayat na. Pero dyan na kanton iti sabali at tao. Ay, bareng amunan to na agbain. Inbagam ko mga awang kwartam. Bay amon, ta 500 laang mait. Ay, kinisaya man ang jur ornungan ta pag-birth dyan ni Junior. Sana bale ko naklangarudan, 500 laang mait. Tantandaan na, kada sweldo na, mangmangtad kan ka iti kwarta, tapno ada pagsagana na intun birthday na. Ano tinawis ko ababarkada kinton birthday? Nangagmaw, bakit? Ay, anak, di ka unay agay-ayab iti kakaduam. Ay, kat no nagado dagiti kaaruba tayo nga umay. Nayunan yung matan na di pag birthday hak. Kung naktubat kan ka ngayon, inutom at akiskisayan. Kinisayam, nanang. Ay, patpatyamat ni tatang mo. Ay, kinisayak ayamay. Ay, agpudo ka man. Ay, kuha. Ay, 500 laang mait. Tama siya nak ni Antim Anelia. Emergency ka no, ti pangusaran na iti binulod na. Pinautangan pailaan. Katno ko nam aperper dyan nakakadagiti kaaruba. Ay, Day tangarod kat ti kunak. Jak ammo ka ni nanang mo. Nasingpet unay kadagiti kaaruba. Ay, nabsugak lakay. Agasam tinakan maw. Nakamanu ka plato tinapaw. Kastoyak nga ron no naimas ti sidaan. Ang laglagi pa nga inutang mo, jay pinaggatang mo iti lauya. Malipatan tumot lang ni Esther dayta. 500 laang mag. Kaya't mo asawa, nawan planom amang bayad. Agpalpak man pay. Sikan ti agin naw lakay. Sa anak ang makatakder, gapo iti busog ko. Apay day ta damara, nga aramiden da di ta balay da Esther. Apay, di mo amaw. Kano ag-birthday ka nun ni Junior da. Ay, ag-birthday? Kano kunada ang lukulukuday jay nga anak da. Kasano nga ibagam alukulukaw, kada kano matrabaho na. Kano kunada nga aglaklako pa'y kano iti drugs. Ay saan mo man nga ibagbaga ti Kasta, nawan pamanagnak mo. Nay, apay asaan? Amo manang, sa anak ang mabutang amang ibutaktak iti kinapudno. Kasano an ay bagam nga aglaklako ni Junior iti droga. Kadanto pa'y baro ang motor da. Kunak man nuhulhulugan da dayta. Si kaamis mo tinangibaga. Ayun anya. Ay kunada nga isutus-usaran na nga aglako iti drugs. Ay susapay ulitin naman nun. Ang mga nuad na makangagkan ka. Sa anak ang mabutang kunak tumaut. Di oray man mangagda. Kahit tanya nga'y, mapankantaw inton birthday ni Junior. Ni ibagak ka nila kay kuno kayat na. Ang moment nila kay ko, saan abasta-basta. Pare! Apay paray. Mabalin na buludat dya silyasyaw. Ay katuan na paray. Ag-birthday nga ni Junior inton bigat. Umay kayo to ni kumari nilya. Ay wana, ibagakin ko wana. Mabitlaeng tayo nakalain ti silyasay. Papanam. Mapan ko nga rod alain tayo silyasay. Bulodin Ay ka saan mo nga ipabulod? Kimbaga kon nga ipabulod ko. Ibagam nga awan. Napukaw, kasjay. Awan ba't ti mangusar? Tadamot iti likod ti balay. Ay saan mo nga ipabulod ko nak? Jak kayat apabuludan na kita at tao. Ay, unay kalakit din aya. Paray. Awan ka no di silyasim eh. Pasinsya ka na. Awan, pare? Binulod di kabagyan ka no ni bakit ngam sanda pa ngayon sumlay. Ay, mala, sana balay. Inak bumulod iti sa balay. Pasinsya ka na, paray. Awan na nyaman na, pare. Inton bigat, umay kayo ka ni bakit mo,
Anya nga oras, pare. Basta umay kayo to na masapat, agmalmalamay. Kita amdag ito'y akaruba. Kas dala mabisbisinan. Kaya mapandang arod maki-birthday kini Junior. Itay ko pa idakit kitaan manipod dito'y tawa. Nagsapadalakit din amapan maki-birthday. Agmalmalam ka nung arod ti selebrasyon. At dapay nakaigam iti supot. Kat mapantamutin Nagkuna amapan ka. Inimbitaran nak ni kumpare. Ay, saan ka amapan? Ibagada ang mabisbisinan ka no kasta. Mapanak, uraan niya pa iti bagbagam. Inakaon. Natanapan lata. Hoy, di ka lang mabaeng. Agsubli ka! Ay, wisit dagito'y akaruba. Makarengrang ti panagkakantada. Silang met nga road. Ay, ipabarangay ko dagito'y akakaaruba. Iba't ang sabi mo'y Na- binata ka. Ninsamat lakay ko diyag kanta. Nakita man. sabit at Ni- malaya. Isungag pa iso. Ay mangibaba inti salbag. Nabartag samot nga men. Iso ang nagturad nga kanta. Ay, Mintan ang maki-birthday kini Junior. mapan ka mat, manang. Kita mi nakaruba. Mapan, jaki di mapanan. Apay sika, san ka mapan? Nambarak ko ma. Ah. Umay kakiday, tamapan mo anawaan nila kay mga kanta. Ay, sanad. Umay ka, tada ka no sagana dadakkel alityawn. Mangisuputak, iso akitaam to suput ka, oh. Litsun ko na manang. Wen, iso nga umay kan. Agidan tantada kadwak asumungan. Mangibabain ka. Intan, agawid tan. Apay, pagawid na ka Agawid tan, kunak. Nay, anya day ta igamungay. Litsun day toy. Insupot ko, tayawid ka. May kalangarudan nakipangan. Mangyawid ka pa ite lit sound. Sapay nagkataw. Intan tanay, ang mga ano ada makakita kanya. Kat kaasi ak anang ilibas iti na ito alit sound. Ay na, agyaman na ka, manang, taimay kayo ka ni Nelia. Berbero kag nga rod ni Nelia, ngam awan mutang. Nagawid sa mutang. Ay, itay dapay anak kaawid ka nila kay na Nabartak ngamin nila kay na, iso nga inyawid na. Ay, tadadagdagulit nila kay na numabartag. Ay, Esther, adaman damagakan ka. Anya day ta, manang. Anya ti trabaho ni Junior. Mekaniko, ijay ili. Inserek man ni uncle na. Ay, sabali mo nga minti istorya ni Nelia. Ay, sabali at alaga ti ugali ni Nelia. No siyak ti kasangsango na, sikatis istoryaan na, manang. Ay siguro, no sika ti kasangsango na, siyak matis istoryaan na kan ka. Ay, pudno day ta, Esther. Tila maibagbaga na. Inton kuan, bumulo din iti kumkumpurmay. Ay, correct, manang. Ket no idi bimulod kanyak iti kwarta, sikatis istoryaan na. Saan mo ka nga mo ti agisubli iti binulod mo? Kita man day ta nga ugali day dya babae. Kanayon na nga istoryahan ti kaaruba na. Ngam no adda agpakan, isumot ti kang runaan amapan. Wad nga rod Ay, talagang adda dagiti kakasta at taaw. Ay, makaumadan at talaga. Ay, aguray man. Nay. Apay nakabanikas ka di taruangan. Saan ka ang makibiyang? Takayat ko abugawan dagita akaaruba. Ay, di mo man nararamidan ti kasta. Di ka lang mabaid. Kagap-gapom lang anapan nakipangan idi kalman. Tabert din ni Junior. Gaputan na panak nakipangan. Sana ko na mabalin nga agungan. Makarangrang damot nga man. Nagisupot ka pa iti nagadualitson. Ita, kunam no asino kang agong ungay. Ay, di nakman lakdan na. Ay, nagalas ti ugalim. Isarting munday tang aramid mo. Tas ka talaga ti kontrabida dito'y alugar. Ah, Apay,
Di mo amo akagurgura da ka dagiti karuba. Oy, denggem da ito ya. Agbalin ka anasaya at iti karubam. Tapno mayat mo iti pakasarsaritaam. Ay na, nagado ti istorya may papanken ka. Jaklag sasaw ide. Angem ita, nasken na maamuam ti pudno. Agbain kamay. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Agbalin ka anasaya at iti kaarubam. Tapno mayat met ti pakasarsaritam. Tampok dito'y programa tayo. Kasta ti Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kasta ti Biag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.